Bank ewlieni fid-Danimarka bl-isem ta' Danske Bank sissa ħelisa ħafif wara li ġie rrapportat li kien involut f'ħasil ta' flus li laħħaq is-7 biljun euro. Shares in Danske Bank falling this morning, falling by the most since 2016. This as the Copenhagen-based lender faces money laundering allegations. These aren't new, these allegations. L-ewwel darba li kien ġie rrapportat il-każ minn gazzetta Daniża, l-ammont imsemmi kienu n-nofs ta' dak li fil-verità issa wastmat li hemm involut f'każ fejn il-flus involuti ġew mir-Russja. It's been sort of smaller amounts basically until now. Last night, the Berlingske newspaper, one of the biggest newspapers here, had a huge story that the amount of money was in fact 53 billion Danish kroner, which is about $8.3 billion. That's more than twice what was previously thought to be the size of the amount. Minkejja dan il-każ skandaluż, l-Awtorità Finanzjarja fid-Danimarka qiegħda taffaċċja kritika ħarxa r-rapporti li baqgħet sikta u m'għamlitx xogħla biex tiskrudinizza u tinvestiga il-bank involut. Skont rapport tal-Gazzetta Daniża Berlingske bejn l-2007 u l-2013 saru aktar minn 40,000 transazzjoni li għanqlet suspetti kif għaddew flus Russi għal ġo kumpaniji reġistrati f'pajjiżi fil-Karibow. Ingħatu wkoll li dawn il-biljuni ta' euro għaddew minn fera li l-Bank Daniż għandu fl-Estonja. Dan il-każ ta' ħasil ta' flus qed jintrabot ukoll mal-qtil tal-whistleblower Russu Sergej Magnitsky. Fil-fatt meta nqatel ir-Russu kienu ġew investigati n-numru ta' kumpaniji fosthom Diamonds Forever International, Castlefront u Megacom Transit. Dawn l-istess kumpaniji semmew fit-transazzjonijiet suspettużi li saru u li allegatament il-Bank Daniż intuża f'din ix-xibka kbira ta' ħasil ta' flus. Minkejja dan il-każ li ħasad dan il-pajjiż Skandinavu magħruf li s-soltu jimxi bir-rettezza kollha, jeżistu mistoqsijiet kbar għal fatt li l-Awtorità Finanzjarja fid-Danimarka għadha ma ħadix passi fil-konfront ta' Danske Bank. Dan il-każ huwa wieħed serju li mhux esklus li r-Russja taffaċċja sanzjonijiet ġodda riżultat ta' dan il-ħasil ta' flus enormi.